Pozdrav svima, evo izrada jednog pulta za jedan pet shop. Korištena je štafla 5x8 i OSB ploče i u biti ostaci od jednog kreveta, jedna podnica i jedne stranice. Pošto osoba koja je tražila izradu ovog pulta, to će biti pet shop, sve bi trebalo biti više manje pet friendly, prirodni materijali i iskorištavanje nečega što smo već imali. Uglavnom ovdje je utrošeno materijala nekih 60 eura i ono što smo imali, nešto šarafa, čisto da se napravi i da izgleda slatko, simpatično, da služi svrsi i da bude pristupačno cijenom, pristupačno svim i svačim. Uglavnom, stol je ovako ispod na kraju, nije kompliciran za napraviti, svakoga više manje može napraviti. Ja sa kolegom s kojim sam ovo izrađivao, mi smo se zabavili i dobili smo ok proizvod i osoba, tražitelj ovog stola je zadovoljna i meni je drago što sam sudjelovao u ovom projektu. Ovo je dolje krpano, je čisto da se pokrpa, to će se isto pokrpati sa nekakvim viškovima. Super, super, super. Eto ga, hvala i pozdrav svima.